ایوارا خوش بینرین چار پل مدیا همیشه دیسا ده برنامه پانوراما چار پله یا هفته دانه ایشف امی مجارکی تایبتی باغفن لگل دم میوان خوی هیجا میوان ما یکی جه محمد تانری وردیه که یک جه دامزرینر جواکا کرد و در بریا ویدا دستپیکی حتانها کار کریه اکتیو و چالاکت ده و هر وها میوان من دنه شیرزاد مامسانی کردکی جهیه و چالاکوانکی سیاسیه و هر وها روشنبیرکیه که هم گلک جارا دنگی وی ده برنامه نوهادا و معواکی دنجی ام دبیسن و مبیستیه جی اجبو هر دو میوانه خواهی دبیجم هون هر دو جی بخیر هاتنه سرچاوا هاتنه بله بیارمه براستی دیروکا کردو جهیا دا بلکی ام دبیجم بلکی یا یکم ایکو من ام دزانم بلکی یا یکم بلکی جی گلکی جارات تشتیوهات چیبونه لی دما های 5 ساله های داویه دا ام بیجن جارا یکمه که تی گوتن حتی ها نزدیک 2800 ساله کد بیجن پیوندی جهیا و کردا هر وقت جهیان کرد و کردا دیساجی به هفرا هبیه لما خابن حتی ها بیدنگ بریوچیه و هر جاره که بحثا کردا و جهیا تکیلی وان بیاد دولتین داگیر کرن در و دوره ما با آواکی بیجن نمروانه ایریش کنه بسر وان و سوجدار جی کنه و عینی دمی دا اوانا بخواجی هم ایران و هم ترکیه و هم سوریه و هم جی عراق و در و دورندن جی هرگاف به دولت اسرائیل را تکیلدار بونه پیوندی وان جی هبیه لب وقتی کتی بحثا کرده همی به هفرا لدش درتن و ایریشی کنسر كنت سانن أبا حفتة كي ده حفتة مها في مهدا لبرلين كونغريكي كرد وجهيا بيكات اف كونغرا براستي ده مديا تركا دا بآواكي نيني ودنكي كي زيده ودا لما خابن جالي بيجن شابمنيا كردي و هما بيجه او تلفزيوني كو ام دبيجن ها هنا يك جوان نخست برنامه خو اما وي سبب جي بپرسن و پاشه جی از اینها بزورم بیجم برز ممت تانری وردی تو بخیراتی و شیرزاد مامسانی تو جی جناب تج بخیراتنه از اما یکسر جی ممت بپرسم جی یک جا اکتور پیک آنینا وی کنگریه از بیجم اف فکر شکو هات کنگی هات چوا دست بیبو و چوا گیوری که گیشت وی کنگری از پاشه ایجاد ام که نوا کنگری جی بپرسم بله باش سپاس بۆ بێدەرفەتێ کەک میرزا وەکوانی زمان دانوستاندنا کوردا و جوهیا دیرۆکەکویە درێژ هەیە یعنی بێ دەما مۆدەرن اندازی دانوستاندنên کوردا گەل ئیسرائیل و گەل جوهیا هەرتن هەبوویە لێ باواکی نەعشکەرە بوویە بێژن پارتیên سیاسی سەرۆکی وان دزگی اسرائیلی وارونشتنه کسین می اکتیویست آنزی بر پرسیارن دزگاه چونه اسرائیل سردان اسرائیل کریه گروان وارونشتنه یعنی دانوستاندن آنزی اروپای دیاسپورای یکی جوهیا هرتن دوستی کرداویه بر پرسیاره وان تبی چارکی بمونه و تشتیدن لی ورم سر پرسانته پار وقتا که ما به دلگاسیونک اندامین کمیته ریبلر اجواکا کرد آلمانیا و آدیا کرده کنفدراسیونا کردال دیاسپورای به سردان اسرائیل کرد به مناسبت قطعیما که لإسرائیل بو تروریستان کمکوژیک پیک آنین هفته اکتبر 2023 چون جی بیارن و ما شخصیتون و دزگین اسرائیلی عملیتن و سردان پارلمنت و یکر وقتا که گل موشه دایان سنتر دزگه از زنکوی لتل آویو هم گل وان رونشتن پیشنیاری جالی مهاد
ما قلت كونغريك عن كونفرنسك علمي نافبرا بروفيسورين وكردا وإسرائيلية بيكورا يعني بوزيتيف هات دي تنجالية موشي دايان سنتر قوتن تل أبيب عن برلين با لما أو كونغرين بيكنانية براستي احتياجات وهي احتياجات مزن هي ما چالاکفان و برپرس و زانستن اسرائیلی من کاربون دعوت به کمری بکرا بیشتر برپرس جواکا جوهی لإسرائیل زی من کاربو که شخصات تنه هاتبو لكل شخصية دنزي أنا سروك جواكا كردن جوهي لإسرائيل ما دعوتنا كربو بروفيسورين هيجا أنا إيكو بالصلاة يا سر دعوة كردي دنبسينن وتيرن روجبي خواتا وان بيه نوان دعوت نكرية وقالك كسين دن جاوب هازي ما نكاري بو دعوتي بي كونغري بكرام يعني أو كونغري بشكل شوك مالي وكو آني زمان جبركو جارا يكمين بو نابيويزي كونغري بو دجي دجمناتيا جوهية ودجي دجمناتيا كردا ما روجا وصل لكر لبويرا دانوستاندرين كردا روجلاتا نامينزي اني هاتن زوان وبرپرسي دولتي زي لويدري آماده بون كونغرا جاري جواكا كردا ألمانيا وفيرتي إنيسياتيف ريخسترك دزيك أرجوهية لبرلينية مجروان آواكر نيف روش بو دصد كاس تدا بشتار بون كاباسيتا ويسدو بينجي كاس بون بينجي كاسي روشناموان بون ان كاسي برپرسياري دزگاه بون لي داخواز گلک زيادة بو گلک كاسا مراجعات كربون كو تبي بي كونغري ببن تقريبا 500 كاسي جبرا بريا ايميل تلفون داخواز خواني بون زمان كن بين برلين تبي كونغري بن مخابن ما نكاري بو دزگاه همية قبول بكرا فكر جالية ديا كرد وآلية جواكا كرد لألمانيا وقتا بو ما سردانا إسرائيل باركر لويدر دركت ما بيشنياري ور آني لي بجي آنين بدزگاه وارتي إنيسياتيف لألمانيا ما بألمانيا ما كريدا بأرمانجا وكرنا كونغريك هري مزن برپرسي هر جواكا اميش دياسبوراي جو كردستاني و جو إسرائيل زي بكارن تابن هيفي اف بو هينزي اوا ان هذا دفكرن حاضريا كونغريكين مزن ميو هيفي ديكم صالح تريشتر نبا ان بيك بيدن ليه تخازم بيجم مثلا تبيرا من ألمانيا صالح جارك روجين إسرائيل تين بيروس كرن دروجا جالاكيك مزنها دوي روجين إسرائيل دا برپرسين كردا هاتنا رابورت دانا بحثا كردستاني كريا روجلاتا كردستاني سروكي بارتيا آزادية كردستاني باك بريبسي سالا بخو ميوان بو لوي داري رابورتك بيشكش كر يعني از غازم بيجم برپرسين كردان سياسي چالاكوان گلک جارات تبی چالاکین یهودی بونه دانوستاندن belki بچک دزی بویه جالی مدیا زیاد باوری منی بپرسن مدیای کردی و نامودن تیداتن بون نابین وان اوا امزانن مدیا کردی مثلا جباشور کردستانی نکاربن لایف بگریدن حتی برای به 2 سال دبو از باورم ایوانزی سبب وان انا سروانزی بفكرين لي رخني ميزي الوانا بله گلک سپاس از بین با برز شیرزاد مامسانی من اوکی عنواناوی یا جا اوکی تام نگود سروکی توره هف پیمان اسرائیل و کردستانه اویجی هم تمام بکن و پاشه جب بپرسم جنابت لوی چالاکی چواد نیره و ام بیجن سببین که حتی نها
پیوندی کرده و جوهیا که بدزیمانه یا جی اشکره نبو یا جی درای گشتی دا بلا نبیه و وقتی که بلا بیا جی دجمن یا جی در و دور بیجن باندوره کی سرد یا جی هلوسته کی سرد لبرانبر وی گرتنه جنابته چاوید که و چاوید دنرخینه وی کنگره ها. بله دنگی خواه که؟ براستی لەگەلک پرۆگرامی دیژی هەفێبین من باسی وێت شتێک کرد و جارێکەیە کۆنفرانسێکی کوردی پرۆفیشنال ببینم و بە ئاواییە گەلک مەزن گەلک باش گەلک ئەکادمیست و بەڕاستیژی جارەیەکەیە کۆنفرانسێک کوردی ببینم و کورد ینی بەرێ من دەگوت کورد تەنێ لە گۆڤەند و دیلانە دەستی هەفتوو دەگرن بەس لەوێ کۆنفرانسێ بەڕاستیژی ما هەمیش بۆکو یەک ئارمانجێمە هەبوو و یەک داخوایانێمە هەبوو لە هەمبەر ئیسرائیلی و لە هەمبەر هەمی دنیای ئەوژی ئەوە بووکو لەوێ کۆنفرانسێ پڕ بە زەلالی هاتە دیتن چەپ و ڕاستێ کوردان هەمی نەوعەک لەوێ دەرێ ئیدی من و سافام کرد و بەڕاستیژی پڕ ینی بۆ هەمی گرنگ بوو ئەو کۆنفرانس جارێکە نیە ئەو کۆنفرا ینی کۆنفرانس دێتە ئاواکردن بەڕاستیژی ساڵا 2009 ما لە ئۆرشەلیمێ لە ڕێکا بەڕێز یەهودا یوسف بەس دقەک Ez devam bikim. Kek şêrzatte بله صارو هناكي لي اوتكن كرامكي بله مثلا اوي دراستی ام کرد يعني روجاوای کردستان اللي باشور زي ام تشتا يعني ام زانن تسير عربية ترك چاوال مدنيرن يعني ميديا كردي تركا سربي كونغري بري كونغري جميتي بقرا وزارات وان درمی بگیره حتی روزنامه‌وان ترکی هاتبون وی کنگره هر کسی و بچاوی دژمن وی چالاکیه نیرین و تئوری کامپلوی کرن که میشه هینزی و صادقن يعني انتيسيميتيزم دجمناتيه جوهيه روجلاتا نابين گله لا اوروبا زي هي اللي روجلاتا نابين گله بيشتيه يعني دولة مسلمان دولة جيران تخازن إسرائيل رابع يعني مثلا شر إسرائيل ديجي حماس وشرك اللي بيدري دبا ندعوة فلسطينية بدجاتية إسرائيل يعني بروبلم على جبوه إسرائيل بالحق وان روجا دحفت جبهة دشارضايا يعني ديجي إيران دشارضايا ديجي سوريا دجي حماس دجي حزب الله دجي يمن ونظام حزبي شعبي والحصر لي تورين كومبلوي نتن جعليين مجن دولتاتين جعليين اسلاميستاتين جعليين تشكراتين تشتي هذه خراب اك مرف برد كبه برد بديشه ناوا واندا كردزيانا يعني هفدو باواكي تمام دكن ام اسلاميست و اك نابه ليبرال ان تشبگرن دجمناتيا دجي اسرائيل وقتا كرد بيوندي لجالوان او دكن سريد التوريه كومبلو ددن بين افخرابه يعني جوان را اسرائيل ابا بويك وحتى برضه دولة تركيا قال اسرائيل دانستاندنين قالك ابوري و پولیتیک پیش رابون وقتا کو کرد گل جوهیه يعني دولة اسرائيل وقصة دكن جبوان خرابه يعني اخر للدنيا ايكو دولة اسرائيل اول قبول كريا دولة تركيا بله اللي تشتي ام قبولنا كان ام زانن بربي حتى دسي صالا ميديا كردي وك رودا و كردستان 24 قريبون برنامج إسرائيل أو بكان تلفوني شخصية بكن جروان انترويو شيء بكن أبد الصالة دولة العراق أستنجد خصية جبو الهرمي كردستان جبو ميديا كردي
ji bo Parlamenta Kurdî gerek peywendî danûstandin bi İsraîlî vane ve qedexe kiriye gerek ew nê qebûl kiriye yani gerek îdara Başûrê Kurdistan bi dezgehên xwe viyara nebêje erê. Mesela ez bi xwe gelek berketim berê van dema ku wexta ku İsraîl dewletek Ereba bombebaran kirin navenda Hamas wê derê ye. Herêmê Kurdistanê dewletê İslam rabûn ya şermezar kirin dijî İsraîl rabûn îdara Herêmê Kurdistanê rabû wan zî şermezar kir. Yani ez qesim çima bira Iraq bike yani devleta federal heye devleta merkezî a Baxda bira bike çima îdara Hikûmeta Kurdistanê bi navê hikûmetê em şermezariyek didin ji bo raya giştî ev ne wezîfa wan e. Ez vê bi xwe rexne dikim û berê vê çend hêva wexta ku me li Berlînê Newroz pîroz kir berpirsê Kekilşat Barzanî berpirsê Herêmê Kurdistanê li Almanya û di pîrozbahîya Newrozê de beşdar bû rûda wezî hatibû wê camerê got ez natirsim got bira suretê nêzî bikînin ez bi eşkere bi navê wek berpirsê Herêmê Kurdistanê li di vê çalakiyê da me ez anim jê re astengî derxistin lê wîya eşkere got ez dijî polîtîka dizî me ez wexta biçim Herêmê paytexta Kurdistanê Hewlêrê bira dewleta Iraq were dijî min mafê yani ji bo min mafê girtinê derxe ez natirsim. Ez anim îdara Iraq gav avêtin lê gerek Kurd bi cesaret bin. Kurd İsraîl dijî me ew nekiriye ku wexta ku welatek yan zî navenda Hamasê tê bombakirin li welatê Ereba Herêmê Kurdistanê rabe yan rexne bike yan şermezar bike ew ne wezîfa Kurda ye. Di danûstandinê de em gerek gavê cesaret babêjin. Belê em cardin kek Şêrzad hat em mafê axaftinê me jê birî bû em cardin mafê wî axaftinê bidine keremke. أنا فرق ناك براستي نيرينا كاك محمد جي نيرينا منا يعني أرمان جامعيك خباتي ميك ببورن براستي جبوك از نوغ هات مالي دي زاروك جي لدردوري من كومبونا سالا 2009 ما كونفرانسك تشيكر لأورشليمي لريكا بريس يهودا بن يوسف بنابي دزگاي دوستانيا كردستان وإسرائيل وجارة دوجي ل 2015 دیسا لأورشليمي لريكا سازيا سبرينغ اوف هوب ما كونفرانسك پر مزن لدار خز جبونا كردير مي ازيدي ووان كارساتي كوهاتي سرسري جينوسايد كردي ازيدي وبراستي جي بشوي اشكرا كونفرانس هبو بس باوايا كولو كل برلين هاتت شكرن و نوێنەری دەوڵەتا تێدا ئامادە بی ئەوە جارە یەکێ بوو کە بەڕاستیژی پڕ باڵکێش بوو من لە هەر کەسێک ینی پرس کرد و هەتا نێرینا مژی و من لە سەدان و هەزاران کۆنفرانسی دنیای بەشدار بوومە بەڕاستی بە هەممی ئاواییە کۆنفرانس گەلێک باڵکێش ئەگەر تو بخوازی زانی بی و کۆنفرانس ینی باندوراوی گەلێک مەزم بوو یان گەلێک باش و پرۆفیشنال بۆ گەرەک تو گۆداری دوژمنی خۆ بکەیت ئێمە دی دژمنێ مەژی میدیا عەرەبی و تورکی و فارسی ئیدی دنیا لەسەر vê کۆنفرانسێ تەبلیغ هەفکرد لێ کۆنفرانس لەسەر بنەمای دژمنداریە هیچ میلەتێک و هیچ وڵاتێک نەهاتە ئاواکردن کۆنفرانس تەنێ بۆ خوردبوونی پەیوەندی ناوبەرە کورد و جوهوو لەvê منتیقەیەک و کورد و جوهوو بە یەک ئاوایی قوربانی دەوڵەتێن تیرۆرن قوربانی گروپێن تیرۆریستن ینی دوژمن ئێمە یەکە چارەنووسامە یەکە پشتی چێبوونا دەوڵەتی ئیسرائیلێ جارە یەکەیە و کوورایی استراتیژی کوردستان و ئیسرائیل دەبیتە یەک کوورایی استراتیژی ینی ئیرۆ ئەو نەخشەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی نو دێتە ئاواکردن ئەوە نە لە بەرژەوەندی تورک و عێراق و ئێران و سووریایە لێ لە بەرژەوەندی کوردان و لە بەرژەوەندی ئیسرائیلێش بەرێژی و میدیای تورکان ینی ئەو قەس بەداخەوە نەتەنە میدیای تورکان میدیای چەپێ کوردی
میدیای ئیسلامیستی کوردی ئەوانی کو سەرخۆبوون بۆ کوردستانی ناخوازن دەخوازن کورد لە ئارمانجێ خۆ دوور بخن بە ناوی برایەتی ئیمان و برایەتی گەلان بەڕاستیژی پڕ خراپ لەسەر vê وەکی تورکا وەکی عەرەبا وەکی ئێرانیە پڕ خراپ لەسەر vê کۆنفرانسی ئافرین ژمارانە گرنگە و کێ باش باسی vê کۆنفرانسێ دەکە کێ خراپ باز دەکا ji bo ku armancekî te heye dema armancê te hebî stratîjê te heye te çawa dikarî pêngav bavê jî neha heta Newrozê برا دژمنê dost û dujminê me jî zanî bin heta Newroza 2026 li 8 welatê Ewropa me konferans li dar dixin ji bona hevpeymaniya Kurdistaniyan û İsraîliyan. Belê gelek spas kek Mehmet ez car werim bate bi rastî armanca vî kongreyî armanca kongre û çi bû û a dudiya ew kê bêjin profîla beşdarên we çewakî bûn profîla beşdara û her wiha hûn gihîştine kîja armancî armanc piçek me behs kir me xwest danûstandina navbêna dezgehên cûhiya civaka cûhî û Kurdistanê li diasporayê pêşxin bi rêya danûstandinên hîn mezin vekin. Yani piçek zî em gihîştin vê armancê herçuqa li Almanya bû ne ji bo diaspora tev bû lê yani navek lêkirin medya zî qebûl kir got kongreha yekemîn a navbêna Kurda hineka dûr çûn gotin berê vê sed û çend sal bi kongra cûhiya li Bazelê bûye nîşana an zî avakirina dewleta İsraîl ew ê zî bibe wexta ku alîkariya İsraîl bistînin dixwazin Kurdistanek ser bi xwe ava hêvî dikim piçek fêda wê bigê em bikarin danûstandinê xwe gel dewleta İsraîl zî pêşver bibin civaka cûhiya zî pêşver bibin bîr nekin di rojhilata navîn de welatek bi navê dewleta İsraîl heye û dewletek herî demokratik e meriv kare hikûmeta İsraîl rexne bike û rexneyê zî hene lê dewletek demokratîk e xwezî ew mafê Ereba êlî İsraîlê heye mafên Kurda perçên Bakurê Kurdistanê an zî rojhilatê Kurdistanê heba zanxoyê wan mektebê wan zivanên Erebî li welatê İsraîl zivana resmî ye zivanê duyemî ne yani meriv divê gerek pê de bêje vîcar armanc yani me deklarasyonek belav kir piştî kongrê zêde pêşvebirina danûstandina bi navbêna her du civaka da dijminatiya antisemitîzm û li Almanya li welatên Ewropa pêş ketiye em dijî vî antisemitîzm bi hev re rabin û xebatê bikin proje ava bikin û dijminatiya dijî civaka Kurd ew zî zêde ev dijminatî ne tenê ji Almanya ji Almanatê piraniyê wan kesên ku koçberên bû hatine vê welatê ê Müslümanin, Erebin, Farisin, an Türkin zêde ji wan tê yani gurên boz hene mesela hûn zanin li Almanya em dixebitin û parlamento biryarek wan zî heye wan qedexe bike lê hîn zî ev rêxistina terorîst nehatiye qedexekirin armanca yek ew bû ku em her du civak bi xebata xwe fere bikin û bi projeyên çalak herî baş pêk bînin û dijî van dijminatiya her du civaka derkevin aliyê din yani wek mafê çarenivîsiya Kurda zî divê derê di vê deklarasyonê nehatiye ziman ew mafê Kurda ye û civaka İsraîl yani cûhî û dewleta İsraîl zî diya diparêze dewleta İsraîl eşkere dibêje mafê Kurda heye ku rojhilata navîn dewleta xwe ava bikin çarenivîsî mafê wan heye û dibên em kêm
هاتین رۆژهڵاتە ناوین کورد زی تێدا ئەموان دەپارێزن یعنی ئیسرائیل بەعشکرا درزیا دەپارێزە دەبێن گەرەک مەرە ڕێنەرێک و ئەو ئیسلامیستێن و لە سەر لە شامێ عەلەویا قەتل بکن و هێریشێ کووردا بکن gelek ceravan aniye ziban deklarasyonu da gelek noktaya diziyene mesela nokta zima anine ziban yani em dixwazin devleta Almanya her du civakazî ew bike û divê da ji ber ku cûyî tên qebûl kirin bi nasnama xwe em li Almanya wek civakekî ser bi xwe bi navê Kurd û Kurdistanê nehatine qebûl kirin mixabin dibêjin Kurd hene çapemenî dibêje hikûmet qebûl bike 2 milyon Kurd li Almanyayê jiyan dike lê wek Kurdistanî ne ji her çar berçeyên Kurdistanê tên na di resmê de ya Erebin ya Farisin an zî Türkin em dixwazin viyazî bişkînin lê perspektîfek mê Kurdistanê zî hebû di vê kongrede me ew zî deklarasyona xwe da aniye ziban. Deklarasyona we bi Kurdî kurmancî derket yan na? Nawale bi Almanî û bi Almanyê belav kirin bi İngilîzî ziyazanim heye lê heqa gerek kurmancî tune li Kurdî tune. Okey. Min ew jî merex kir yani bêjin der û dorê ku em li hev bi hevra daxivin li ser vî kongreyê merex dikin gelo profîla wî çawek bû yani profîla beşdaran çawa bû kî bûn di çi astî da bûn çi akademî da bûn ya jî çi zanistê da bûn rewşenbîr siyasetmedar Kurd bêjin Alman İsraîlî ya jî cihû ya jî ji der û dorê din milletê din kes hebû tê de ya tune bû û profîlî çawa hilbijartibû ez dixwazim jî bizanim. Biraz temaşevanê me bizanin. Yani 200 kes tê de beşdar bûn qismek wexta ku me eşkere kirim konferansê çêbe me lînkek belav kir hin kesa ser lînkê qeydiya xwe çêkirin lê hin kes hatine dawet kirin hin kesî ji ber ku înteresa wan hebû şexsiyet bûn berpirsiyarê partiya bûn an zî yani hin nav hatin gotin di medyayê da me wan qebûl kir rojname wan hebûn sedî şêst Kurd bûn sedî sî cihûî bûn an zî Yahudî bûn Alman zî hebûn nizan biyaniyê din zî hebûn nebûn nizanim lê vekirina kongrê ji aliyê serokê civaka Kurd Birêz Alî Ertan Toprak û Birêz Alîyo hat ew kirin Dr. Alîyo ev serokê bertê înîsyatîfê ye wana armanca vê çalakiyê anîn zivan û piştra sê panel hebûn di panelê da bi navên her du civaka bêjin bertê înîsyatîfê û civaka Kurd li Almanya ser mesela dijminatiya dijî cûya û Kurda anî zivan panela diyemîn da siyaseta derbê û rojhilata navîn hat ew kirin li vê derê berpirsê dewleta İsraîlê yani bi navê sefîr berpirsek qise kir û bi navê civaka Kurd hevala qise kir û yekê zî ekspertê rojhilata navîn bû û bi navê dewleta Almanyayê yekê zî raportek ew kir yani wezîrê Christoph de Vries wezîrê li wezareta navxwî ya navê hikûmetê qise kir asa kongrê kir her du civak silav kirin alîkariya xwe şanî me da û panela siyemîn da sê panel hebûn pirsa jin û civak û pirsa danûstandina cûya û Kurda ji dîrokê heta îro Birêz Dr. Beysî Dağ anî zivan semînerek da belê yani
مثلا ji Kurda Abdullah Demirbaş wê derê bû bixwe ji ber ku tunala Amedî Kek Mirza 8 sala serokê şaradariya Sûrê bû. Bixwe nêzî Partiya Dem em bêjin dadsoçkirin û endamê PKK ye lê kesek dostaniya cûhiya û Kurda diparêze. İbrahim Xelîl Baran wê derê ku demek berê serokê a Pak Kurdê bû di medya Kurdî de hat di sosyal medyada her tim bernama çêdike Şevzat li wê derê bû û gelek şexsiyetê din li wê derê bû. Yani ji civaka nava civaka Kurda tê naskirin di sosyal medyada siyasetmedarên Kurd li wê derê bûn û Almanziye. بله از خوازم وکک شیرزاد شاهد کنگره بیشتر بشتر و پیشی داجی البته هایوی جهنکی جبو پیکانینا وی کنگره هنکی او کیوی جهبیه از زنم از خوازم نیرینن یاجی شارزات کک شیرزاد چوالوی کنگره نیری به چه چاوی و به ارینی یاجی به نینی یاجی کماسی زیدایی وی اگر بکاره او که باس بکه گلک پاشت. بەڕاستی کاک محەممەد تشتێک بیر کرد و سەرۆکێ پارتی کۆمەڵە و پارتیان ڕۆژهڵاتی کوردستان ژی یەک دوو پارتی و کۆمەڵی ڕۆژهڵات ژی لێوە دەرێ بوون بەڕاستی گەلک ینی جێ دڵخۆشیە بوو. کۆنفرانس تشتێکی ڤەشارتی تێدا نییە و میدیای تورکی یانژی میدیایدن باسی گەلک تشتا دەکەنەوەکی کاک محەممەدژی هینا زمان ji bo ku îro dunyayê ew niye ku tu tiştek têda veşêrî yanî îşê diplomatkaran ew ye ku tişta vedeşêrin bes îşê civaka sivîl komela û saziyên civaka sivîl ne ew ye ku tu îro nikarî tiştek veşêrî li dinyayê dizanî بەڕاستی من ئادا یانژی ینی هەردوو عالی هەم جهوو ji bo ku gelek dost û hevalê minê cihûyê Alman jî hatibûn lêwê derê bûn û balyozxaneyê İsraîl û nûnerî Wezaretê Derve İsraîl mihîm min dît ku li herdû aliya tiştek nebû ku jêra bêjî kêmasî بەڕاستی ژی ینی جارەیەکەیە و دەبینم ینی من لە هەر دەری من گوتێک و جارەیەکەی ئەس دەبینم کۆنفرانسێک بۆ سابێتە لە دارخستن و من غەڵەتی کورد غەڵەتی تێدا نەبینی کێماسی تێدا نەبینی دەزانی ئەرێ گەل لە گلەیی هەبوو بەڕاستی لەسەر ئەوەی و گەل بە سەدان دۆست و هەواڵێ من و دەخواستن تەڤلی vê کۆنفرانسێ بن چ کوردێن ئیسرائیلێ چ کوردێن لە ئەمریکا یا لە کەنەدانە یانژی گەلک ئەکادمیستێ کوردان دەخواستن تەڤل بن بەس ئەوە گمایندەی کوردی زێدەتر ئەڵمانی کوردی دەزانن ئەوە زێدەتر بۆ خۆ دەزانن بەڕاستی تشتە کوبالا من کشاند لە کۆنفرانسێ بەرێژی من لە میدیای ینی لە سوۆسیال میدیا من باسێ بێت شتێکرێک و میدیای کوردی حازریاوی تو نەبوو لێ میدیای کوردی لەسەر خوونێ میلەتێ کورد بە ملیۆنە دۆلار دەستێنن پەیامنێر و ئۆفیسا خۆ لە غەزەڤە دەکەن و هیچ ئیسیفادەکی بۆ کوردانیە دەچن لە یەمەن ئۆفیس لە یەمەن ڤە دەکەن و هیچ ئیسیفادەکی بۆ کوردانیە لێ کۆنفرانسێک و لە ئەڵمانیا دێتەکردن و تژی میدیای چەپ و ڕاست و هەمیت میدیایەکی کوردیە لێ دیسانژی میدیای کوردی ئەس کەیف خۆش بووم حاضر نەبووم بەڕاستی بەس شەرمە ینی چالاکیەک دێتە لە دارخستن چالاکی کوردانە نەش بۆ دوژمنداریە کوردانە تەلەکەی دەترسێ ئیرۆ کات دەما ترسێوێت شتێمایە هەتا کەنگی ئەم بترسێن لە ترسە ئەم بمرین ینی ئەوەیە و بەڕێکێک ڤەشارتی چ دوژمنێ کورد و کوردستانی هەیە دەینە سەر تەلەڤیزیۆن ناخۆ لەسەر هەممی مژارێک داخفن لێ دەما مەسەلەی جهوو یانژی ئیسرائیلێ دێتە ئۆرتێ ئیدی هەمی دەڕەڤن هەمی کەسێک باسێوێت شتێ ناکە بەداخەوە ئەوە ینی ئەس لێ دەنەرم و میدیای کوردی بوویتە میدیای جۆن سۆرۆسی میدیای کوردی کەتیە بن باندورێ چەپ ئیخوانیستی دنیای و ئیدی دەما تو هەرە ینی لە میدیای هەمی پارتیەم کوردی بنەرە پەیامێکی وانی پڕ خراپێ لەسەر ئیسرائیلێ
نیو میلیۆن نێزی نیو میلیۆن کورد هەیە لە ئیسرائیلێ تەنێژ بۆ ڕازیکردنا دلی یەک دوو فەڵەستینی چ ئیخبارێ پیس و خراپێ لەسەر ئیسرائیل و لەسەروان تشتا دەبێژن دەما تو پشتەوانیە وەکی میدیای کوردی پشتەوانیە فەڵەستینیا بکەی حەماس بکەی یعنی تو پشتەوانیە کوشتنی زارۆکێ من دەکەی چما ئەس کوردم زارۆکێ من کوردن زارۆکێ وان نیو میلیۆن کوردی ئیسرائیلی ئەوە هەمی کوردن هەمی ئیسیفادەیوان هەیە بۆ کوردان ئەم هزار جارە بە قەسێ میدیای کوردی بۆ بەرژەوەندی 100 ساڵی کورجیمە ئیش دەکەین میدیای کوردیش بۆ ناڤیو لایکەک ئامادەیەکیژە قاتیلێ کوردانە بینتە سەر تەلەڤیزیۆن ئاخۆ تەنێژ بۆکو ڤیو لایکێوان زێدەبی ئەوەیە بەڕاستی ئەوەی کو من لە کۆنفرانسێ دیت کێماسی ئەوە بوو کو ئەم وەکی میلەتێکی 8 میلیۆنی خویا بوو لەوێ کۆنفرانسێ لە بەرچاوی ئیسرائیلیا لە بەرچاوی یەهودیا لە بەرچاوی ئەڵمانان هەتاکو یۆنانیژی تێدا هەبوون سازی یۆنانی لە بەرچاوی هەمیوان میلەتانە ئەم میلەتێکین بێ میدیاین میدیای مەتونە بەێ کێک مەمەد ئەم دەبینن کو دیا کورد بە دۆزە vekirina li dij dewleta Tirkiye bi mesela Lozanê ve bi rastî navekî ewkekî mezin welanmekî mezin da û her wiha niha civaka Kurd dîsa ku endamê diya Kurdê ye li Almanya vî kongreyê ku dibêjin lingê qazê an ku têkilî û danûstandirê navbera Kurd û cihûya da heta niha hata kirin lê bi dizî bû ya jî nikarbûn eşkere bikin cara hev ya jî eşkere kir ku ew jî êdî ji ewkê xwe derket kes nikare pêşiya wî bigire û em dibînin dewletên dijmin jî bi medyayê xwe bi hemî awayê êrîş dikin lê dilê Kurda xweş bîye li di hemî derê ku em lê rast tên bi wan re xeber bin hemî kêfxweşin û dibêjin spas jî dikin û pîroz jî dikin ji vî pê de projeyê we çi ye ku hûn bikarbin tiştekî wisa dîsa ku bi rastî dilê Kurda dilê dostên Kurda dilê ewkê Kurda xweş bikin û dostê Kurda jî zêde bikin projeyê wisa hene nal pêşiya we Belê proje hene lê em eşkere nekin baştir in yani biraz biçek zî sürpriz be wek vê kongrê yani vê kongrê me çend heyv haziriya wê kir her çiqa mihalî bû li Almanya dava kirin sedî sed yani dezgehên vê proje gerek nebin yani em yekê karin behs bikin mesela kongrek mezin navbêna cûhiya û Kurda bibin navnetewî û elmî em ê pêk bînin û hilmdar zî têda bin siyasetmedar zî têda bin em ê viya amade bikin lê projeyê me hene bende bin wisa bêjin lê di destûra we ez dixwazim ya ser medya Kurdî û danûstandina cûhiya da di noqta bêjin carek yani min gavadin rexne kir Rûdaw gerek li wê ba her çiqa dîrektorê Rûdawê bi şexsî li wir bûye Ewropa lê ne resmî li wê bû kamera Rûdawê tune bû normal Rûdaw hemû çalakiyên Kurda diasporayê Kurdistanê wîsaya bi rastî televîzyonek çalak e gelek pêşketiye em pêserbilindin qezence gelek mezin e hemû perçeyên Kurdistanê amade ye û tîne ber ekranê me bûyerek dibin gelek baş e vê meselê da gerek netirsin yani ez zanim bûyer ji hewlêrê hat ji wan me got ku hûn neçin ew zî tirsa hezbî şabî û Îranê ye û Îran bi rastî em bin xeterek mezin dane bi tehdîde bi salava ye em nikarin pêşkevin ji ber ku Îran heye û Tirkiye ye Îran helale Îran gelek ew e yani ev şerek vê havînê çêbû İsraîl 12 roja Îran'da gelek kêfama hat Îran zaîf be Îran têk biçe gelê rojhilatên navînê ne bikarin nefes bistîne em Kurd zêde bikarin nefes bistînin hezbî şabî zî ê zaîf be wexta li başûrê Kurdistanê em ê bikarin bêjin ku biryerên ku
پیمانا دستور عراقی دا هي جبو فدراسيون بيك بينن بجيه بينن وبرياني هو بجيه ناينن غور دستور آخر ما دا سدو تشلبو ما دا دنبه والنيبي آخر دستا يسر أنا بكاربن دعوازي خو بينن زمان باور بكن كاك ميرزان اگر يك وك شخصية فيلوزوف جوهي برنارد هنري ليفي أنزي سناتور كل عراق بجوهينا أو نبان أم نكاربون أو بيشكتنا مدانوستان نعمل قل فرنساي سروك بارزاني بلي بدمك شو اللي داري وك سروك دولتي هات بيشوازي كرن شاركيك مظن اللي داري جيبو أب جي سر بلندية اللي بأف رولاي جوهية غيركن بيرنكن وك فيلوزوفك وك هنري ليبي عن سناتورين كردكو بيوندي مالجل إدارة أمريكاي تشيدكن وأمكارن وان باوري من جبركو جا أمريكا نبأ نكارن بلكي هيبك جيانا خو وك باشوري كردستاني بيك بينن متخص يعني رولا بي بيجن وجرنجيا بي بيجن جرك كرد بجسارت من هند اشترى بيجن نعم يعني أمزانن كي في هابينه سر هفچن جارا پترولين كردا بومبكرن أم مزانن أو بومبج كدريات أم هين بشارتي أم نابي وان أشكره لكن أم دبيجن أمزانن كجر كينا جكوتي لأم ناب لكن أتخازن أشكره إدارة باشور كردستان اللي بيدر الرخنة بكم نترسن نا دمن حتى كردستان يكو أو رابن ريشي إسرائيل جبو قطار وقتا كو نابندا حماسة تيروريست هات بومبكرن ويا شرمزار بكن أو نجوارا نمايا برا أو حكومة بغداي بك أو نجبو منفعة قلي كردا وجبو رجباي كردستاني يزي رجباي كردستاني نترسا رجباي كردستاني بكار بالبيبندي دزجين إسرائيلي با بيك بينن وعشكرا بدلو بستينن أم تشتو ترسن هناك دبيجن تخوازن إسرائيل ديمين بن كما أمي إسرائيل ديمين بن أم بكار من أمي إسرائيل أمي كردستانك آبا بكن لي أم بيوندي خل قال إسرائيل زي أمي بيك بينن كرد جرك برجوندي خل بفكر بله گلک سپاس هرچند بینرک مد پرسه گلو اسرائیل آماده که پشکریه دوزا کردستان بکه و نتانیاهو هر روز دبیجه و بر پرسیوانجی هر روز دبیجن که مافی کرده که بگیجن آزادیا خواه و هر وها لروجاوای کردستان جی پشکریه کرده تکن اگر هون تخوازن برسف بدن والوین ویسیه دبی سلاف با و توان پرس جکک محمد گلو جهو آماده نه پشکریه کردان بر رنگی که آشکره بکن يعني امزانا لباشور كردستاني ولروجاوي كردستاني اك اداره حردو هرماري بدبن بجوهيارا بدولة اسرائيل ودانوستان دنيمان هنا تلفوني هم ذكرنا لي ودچن اسرائيل تين انزي تين دچن اب دانوستان دن نعشكريه لي كرد غرابيجن اشكره بيجن او چتو خازن وقتا كرد نبيجن ام چتو خازن اسرائيلي چاورا بالي كاري بك روجاوي كردستاني وقتا كو كرد رانبن فدراليزم نباريزن و رانبن نبيجن ام خازن سرخبن چما سرخبوني نباريزن ما هجمارا من كيما ما ام درزيا كيمتر درزيا رابون لهرمي خو قوتن ام İslamistan naxwazin serildana çîbû qatliamek li bêderê çîbû rabûn çek û berxweda İsraîlî alîkariya wan kir heta wan berxwedana İsraîl alîkariya wan nekir lê li başûrê Kurdistanê piştî referandumê İsraîl rojlata navîn dewletek tenê bû ku gotin mafê Kurda heye ku serxebûna xwe biparêzin îlan bikin û em ê nas bikin وقتا کو پشتی رفراندومی
دولت چاو عریش هرمی کردستان کرن ما سه روزا برخودا لیمه برخوندا ام تسلیم بون ما گوتن امی سینورن بری امی قبول بکن کرد گره خوب بپارێزن آنزی ما کرکوک فرود ما تسلیم دجمن کرد وقتا ام خو نپارێزن برخو ندن کس آلیکاریا ما ناکه گرک ام بیجن ام چه دخوازن بله gelek spas برزمان شێرزاد گوتنê tê dawiyê eger hebin ya jî li ser pêvajo û li ser bernameyê pêşerojê wek proje karî keremke pêş û em ê hêdî dawiya gîjne dawiya bernamê keremke بەڕاستی لەسەر جهو یانژی ئیسرائیل پشتەوانیا کووردا دەکە بە ئاشکرا ینی دەردورێک کوردان هەمی دوژمنە ئیسرائیلێنە و ناف هوندرێک کوردانژی تژی دوژمنە ئیسرائیلێنە چه پێ کوردان و چه ئیسلامیستێک کوردان دوژمنداریە ئیسرائیلێ دەکەن و مەدید لە کۆنفرانسی سۆسیال دیموکراتی جیانی عەربی لە باژارە سلێمانی چ تژ لەسەر ئیسرائیل هاتە گوتن مەدید و تعزیە و چ دەبێژنێ پرسەنامە بۆ حەسەن نەسڕڵڵا چێکردن لە هەرێمی تاڵبانی و گەلێک تشتێدن ئیسلامیستی کوردستانی بە هەمی ئاوایەک دوژمنداری ئیسرائیلی دەکەن ئەس دەبێژم نەزانیەک پڕ مەزن ئەگەر ئیرۆ ڕۆژاوای کوردستانی یانژی هەرێمی کوردستانی ئیعلام بکە بە ئاشکرا و پە ئیسرائیل چاوا پەیوەندی هەرێمی کوردستانی دەکات دەما ئەمریکا هەیە لە عێراق یانژی لە هەرێمی کوردستانی ینی ئیسرائیل هەیە ینی هیچ لە هیچ قۆنسوڵە قسەکی دنیای نییە جهوەک تێدا نەبی ینی لە یامەزن حتا بچوو ji ber vê îro cadeyê Kurdî ne be hacê ew ye ku hindek tiştê nihênî stratejî dête kirin bo 10 salî dî heta hewce nake wan mîdya bizanî yan kesek bizanî wan tiştane ku tu mecbûrî ji ber Îranê tu veşêrî mecbûrî tu ji ber hovêtiya terorîstî grupên terorîstî tu veşêrî tu mecbûrî ji ber hovêtiya Tirkiya gelek tiştê veşêrî ez naxwazim tu care İsraîl dewletek bo Kurda çê bike Kurd me şehîdê xwe daye me qurbanî xwe daye me hemî tiştekî xwe daye me dekarî me dexwazîn em bo xwe dewletek bo xwe avakê ne kesekê dî li piştî snûrê Kurdistanî bê okey piştevanî labî gelek giringtir et hûn dizanin ku li Amerîka kê serokê Amerîka berbijêr dike kê yanî gelek cara kontrol bi siyasetî dervey Amerîka dike lê wekî din mîdya û wekî din cade îro cade û mîdya ketiye berdestê dijberên İsraîlê ketiye berdestê dijberê Kurdan jî berastî jî ji ber vê min qala mîdyaya Kurdî kir berêzek komend nivîsandiye ew konferansê 27 Oktober li Tel Avîvê dê te çêkirin berastî em wekî Kurd me li vê konferansê me însîhab kir me paş dakişanî ji bo ku ew konferans yanî hem projeyê me bû hem projeyê çend berêzek bû wekî dirzî û bedûyê İsraîlê em çima paş dakişanî ji bo ku îlan kirin ku konferansê kemîneyê em Kurd ne kemîneyne و ام کرد نه ایرو ما قوناغی مظلومیت ما درباز کریه و ما ایرو هێزەکین لە ڕۆژهەڵاتی ناوین چاوا درزی و علوی و عرب سنە پشت بە ئیسرائیل گرێ دەدەن و هەمێزێ خۆڤە دەکەن بۆ ئیسرائیل دەبێژن کاوەرن بە ئالیکاریا ما درزی و علوی و عرب سنە دێن داوای ئالیکاری لە کوردانژی دەخوازن لە عێراقی و لە سووریا ji ber vê em li ڕۆژهەڵاتê navîn em nebçûkîn وامنا مظلومين وامنا اقليين امنا كمينينا ملتك يا 8 مليونين جبرفي هر كسكي كردجي تفلي في كونغري دبي برا بنافي خو باخ في لسر نافي ملتي كردنا في لسر نافي بارتيا خو لسر نافي جروبي خو باخ فلي ام كرد نا كمينينا جبرفي براسي اموكي كرد اسرائيلي لفي كونفرانسي ما تفلي في كونفرانسي نابين حكومة إسرائيل وزارة روشنبيري ووزارة دروجي ما موافقة ستاندية لديسمبري في سالة ما كونفرانسا نافرا كردا ونافرا إسرائيل آباب كان لأورشليم أزيفي دكم ويدمي أو من دخواس سوبرايز بي
هێڤیامە گەلەکەیە بەڕاستیژی ئەگەر هێڤیامە تو نەبیمە ئیش ناکەین کەسێک ئیش ناکە ینی دەما تو لە میلەتێ خۆ بێهێوی بی تو زێدەتر ئیش دەکەی ئەم لێ دەنەرین و میلەتێ بە بێهێوی بوونێ لە بێ میلەتێ بەس تو جارەمە لە ئارمانجێ خۆ لە استراتیژە تا خۆ و لە کار و خەباتی خۆ مە بێهێوی نابین ئەمێوی دەکەین و ئەوان مەترسیەک و ئیرۆ بەڕاستیژی مەترسیە مەزن لەسەر کوردستانیداهەیە ئەومان مەترسیا دەربازبی ملەتێ کورد شیار بیلەوەی کە بەڕاستی نە ئێران مەترسیەک مەزنە ئیرۆ نە تورکیا مەترسیەک مەزنە نە عێراق نە سووریا ئیرۆ مەترسیە پڕ مەزن وان کەسێن کوردە کو بە زمانی کوردی داخفن دەخوازن کورد لە ئارمانجێ سەرخۆبوونێ کوردستانێ دوور بخەن بە ناوێ برایەتی ئیمان و برایەتی گەلان گەلک سوپاس. بله گلک سپاس بۆ هەردوو میوانی خۆش ئەماتن داویە بەرنامێ ئەس جارێکدن گەلک سپاسی مەمەد تانری فێردی سیاسەتمەدار ڕێڤەبەرێ دیا کوردێ و هەروەها جواکا کورد کو لە ئەڵمانیا gelekî karên giring kiriye hetanha em hêviya serkeftinê dixwazin û bi hêviya proje nûne û dîsa û ez dixwazim hûn wî ewkê xwe bi kurdiya wî jî ji me re bişênin dê gelekî baş be. Birêz Şêrzad Mamsanî serokê tora hevpeymana İsraîl û Kurdistan carek din hûn tev xêr hatin heta bernamekî din hûn tev bimînin xêr û xweşiyê da ji bo we serkeftin û bi xatirê we şeva mîne xweş. شب باش.